Hello. Hello, Papa. Yebo mag. Hello. Yebo Nkosi. Yebo mag. Solo ngini. Lo kakho mcingo baba. Ma? Luphi lo kakho mcingo baba lo mobile. Nali make laceleni kwami empetheni. Utheni lama message lamabili la kangenile Nkosi. Ma message asengibuke mag. Hayi kusede make ama message la ngenile. Ngicela ushekele balance la mobile lokuthi seyikhuphukile yini Nkosi. La kulo mobile wami. Yebo baba. Sento check. *007 *5. Yes. Ngichecka yona make. Okay, baba zamexhanya. Yebo baba seyaceca yini baba? Make. Letimvo tesilungu leti asitijwayele. Angiva Nkosi. Letimvo tesilungu phela leti hayi cha kusedele ngenile make. Angiva baba. Kusedele ngenile make. Solo kuna 10 rand nema 5 rand 80. Okay, Nkosi ngicela sizame request amanyuani baba. Thani *00 *00 7 7 1 angesibabe 7 lomunye faka lemunye 7 benye 7 ufake 1 asancane make. Nkosi. Make 7 *00 Emva kwalo 7 baba ufaka 1 sengithi 1 ufake 2 ufake 2 ela baba 2 ufake 1 hash bese uchapata okay baba uyasho lokho kubhala kutheni ngalapha okay kuthi kubhala kutheni baba ngalapha manje la kimi make ufune imomo wallet pin. Kufanele kufune ipin ya mobile faka le pin yakho ya mobile ungajeli Nkosi ubhala le pin yakho uchapata okay na ucetha baba sawubhala application being processed. Ngivele ngichafade nase bangishayela lana sebona tindvo tami Nkosi yami. Ngicela phasi make *007 7 uthi 7 1 1 2 1 hash yes baba 1 hash yes. Ufuna le pin yini ngalapho Nkosi? Kufuna imomo pin imomo wallet. Baka ipin yakho ya mobile awutsheli mina baba watshela thina siyakubopha baba ibhale le secret yakho le. Hayibo kukahle uthi tawungena malini make phana. Angiva Nkosi. Bese ngiyifakile. Ngicela kuyibida make ngicela kuvele ngiyibide into oyifaka wena ngalapho. Wendeni? Ngibide le pin. Ungayibidi baba ibhale lapho phasi. Ngayibidi ngiyichafade. Yebo ichafade lapho phasi angini lapho phasi kuphinde kufuna le pin ungasideli ngifakele wena. Manje kuthi lemfo ngiyaboleka mose make le ndvo le. Uyaboleka kanjani? Kuthi ngiboleka imali mina la. Malini? Nini yakanga nokho abantu. Nabanani bonini? Malini lo sokumbolekile? Ngithi mineke la nokuganga ngebantfu. Utha kwitoswe. Noma ngathi awayitosi but niyaganga man Nkosi yami. Yini lokuganga? Yini ngafuna umsebenzi nisebenze nalokukhruga abantu? Baxoshwe ekhaya nethi uhamba ukhwela unini. Hayi suka man yekela le ndvo yeganga niyanyanyisana man. Ukusendele audio yami leyo basiya. Borekota ngalelo phela. Borekota ngalelo wena. Ila Lapho anjena urekhodi usebenzise lelo wena nase. ngiyangishela lapho lo mfu. Wena khuluma ngaleli nini lapho uvule recording wamkhansela nasotolo kwazana.